Bafowethu sibonga kakhulu kulabo abavuze iPastor kaTamara bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga kulabo bantu besifazana siyinsizwa ke sesifike nesinqumo sokuthi emva kokubona iPastor kaTamara no ipholo lincane bafowethu ipholo lincane uTamara udeserve okungaphezulu kwepholo masibuka izinto abe true zona but njengomntwana ke udlulile ezintweni into esesiyibonga kakhulu kuyena ukuthi emva kokudlula ezintweni ubese banesifiso sokuqwashisa abasemva kwakhe ukuthi bengadlule emaphutheni akhe so sesibonile siyinsizwa ukuthi kwapholo lelo lincane uTamara udeserve okungaphezulu bancane abantu ukuthi mabedlule ezimeni mase bezama ngayo yonke indlela ukuthi bevikele abasemva kwabo ukuthi bengadluli kulezo zimo lezo so ke bafowethu sibonge kakhulu kulabo bantu besifazane abahlanganile bavukuza iPastor kaTamara nakho konke nje nokwakubo nakho konke nanokuthi konke nje bafowethu sesifike kwisinqumo sokuthi ipholo akalideserve udeserve okungaphezulu kwepholo bafowethu iaccount yakhe ke bafowethu ithi 23076 86599 bafowethu iaccount yaTamara leyo siyazi ngekhanda bafowethu ayikhale badoda ayikhale hlala ngabhongana njalo mina mongibhayizela ngoba uyislima bantu bakithi singabi amathatha singabi amalabatheka le ngane ethi uTamara sime emva kwayo ngoba ikhuluma izinto ezenzekayo ezweni kwavela futhi noma yasho ukuthi naye ingomunye umuntu onomntwana so manje sekukhona asebehambe bapequlula ukuthi yazala noma ike yathandana nomuntu okungeyena wakulelizwe akusho lutho lokho ingane ifunde lapho iphutha layo lokuthi into eyenzile kube into errong ingakho ke sicebisa wonke umuntu ukuthi owenze into njengaleyo yokuzala engazalele emshadweni ukungayiphathi kahle udemand izinto ezingaphezulu kodwa ube ivalue yakho isiyehlile akulungile lokho uzenza into obungaseyona intombi baningi abantu abazalele emakhaya bezalela izingane zabantu bokufika la okungena nkinga namanje mina nakuba kunjalo ngisanitshela ngisame khona emva kaTamara futhi uTamara ngiyazi ukuthi ingane eqinile ngezwe abanye sebenabo ubuthakathaka bokuba hayi mhlambe ngase ezenzeni ngeke zenze uTamara le content uyenze ezazi ukuthi yena imva lakhe linjani ngeke zebe nenkinga ingane strong kakhulu yana namanje ngicela ukuthi simseke njengendlela kade simseka ngayo phambilini kungabikho engathi usenze okunye okuhlukile makube lento useyenze manje ngesikhathi ekhuluma ngale content njengamanje ngabe ngiyaqonda lokho kodwa ayikho into yenziwe uTamara manje embi ngalelo hlobo ulungisa lona imva lakhe ulungisa kubataneni bethu abazayo nabasakhulayo ebese exwayisa kosisi noma kodadewabo labayo lingayenzi into enje ukuqhubeka nani manini la ngime khona nami ngilibonile iphutha la ayikho into eyinkinga kule nto uTamara ngiyeza nje kunama video adlula athi uTamara wazasiphoxa kasiphoxa ngalutho baningi abasiphoxayo abenza abazela izingane nabantu bokuhamba la akuqali ngayo